Enchia kese enkoma etiefo ne ahwefo nyina megidi se obia enho je na abusua wankasa imagine se woye agya na wawo mma na wotu kwan ekoba ya amofrei se omunnim wo omumienu nyina ayiwa ma ofre obia mfa abusua wankasa se na obefele se ukosa situation we mu a opani bia bepie mu ha se a asemi a making efa ne ho nti kame ho ne yenkonkotie papa no enu nsem odi to dwan kam ho ne yenkonkotie emra papa apom to say ai ma pa cho boko ye da nyankopon ase efie boko de yesu ado wata de ye me fe na me stel ai o ya guy ankasa say o besi a o dress ni nyina on point ba God bless you man. Okay are you there na do na madarma and I really na me say it's a bahala switch. Okay. And now, money me din combo. And now, it mustn't be frame. Maintain monka. And I'm with feedback. And call me from my will be any offer. Still, I want up to now. And then back on from me and saying you'll be not to blacklist. But almost say, me could for the name man. Some that mammy give to me 7 man warm. Aye. One can. You're in a crack. What's the man will say? Also, money me no. The top part of mammy, me mu and sana, young me bisa say, Eja, and I'm my call, collab the mouno, I don't pull my chakwa. Some crowds of munimia, me could fully, with minimum, more 66 years. The same fit, the metrana, if you're metrano, I don't see the account meaning. Yeah. Some crowds of munimi, dear, me more and 16th July 2025. 1st August, maintain Koran can. Papa, you are born in Yeshi. Hey, I'm not sure say yes. Be like a neighbor. I don't know about today. Sister, and then we can radio so man saying you to say, and perhaps some women here. This is more for 15 days. 15 days? On from Mumframe. On person, on mammy, and papa no job himself, the man woman, and then we can be resting in Ati. Me from my mind, Jamie, but Abusia Brenshaw 104.5. Na fanasa eja wawo ma. I just want you walk a gay guess walk a bob brabber ma. Not what ba and could they back cry fro one want to worry. Anna, ya fra what ya say we are banning from mammy, missing Coday, ya will moan, ya would do what near dear. Yanaka. I just say, I said what to be done. 15 days. Ajameba. Me basisia 15 days senkwa dana mfrenwa yo kan no minka bra na be hwe opanyini eye samoko fifori ne nsam a woni yesin eje me pesa ensam no ani da ho kakra bra wo ka se wo ko agege no emofra no ye de ye frɛ wonu mu a wo mu se asem bi ani ho omu maame ni si woni wo makasa bibi ani ho wo ba no mani suku semuni ade ane nkodaa no papa no a wo yere no ane ne tie no woni ne ntem te sen ensen kan ne ko sey ho no sanfa ye ko echi kakra one me two kwan bae no with me for Genesis Revelation but me 2020 no millenity yeah me chima 9 mam ko pemba na chi akwan me koye no number pen onya 13 years God so good say baby a car no see him na school compound see okay akwara nko pie classroom e be bound me now how many years na wu akwara na buy na 13 years no na di be say 2 years 3 years kwa my me first year am kwa no 11 months na buy na me jomo na na chu akra okay me buy next month no okwa 6 months na okwa class okay and I'm far cafe akra ekwa class me kwa no esima me na sa ba akra na me fa kola no mienu ekwa maame okay ejampacho sa 2-3 years in school ben na wo mane ko school ben na de wo mu ko ya wo betimi aka so 2-3 years na me frege ba me fa nkora de wo mu ko school wa ha ana ha ma fa nkora na nko school dem kwara ko ja maame ndam no maame sika na mo so mu ko school ka maame no me yere no ekọ ware no enti papa no me kora na de nkora na ye dey eko school nte wo sika ni twa ontro agenti na ye wo sika yes sabre na sika be say oh
Ache. Last Wednesday and then week. And I'm pregnant now. 40 years. Yes, I say no home. Ye tie nyane de ani so ye dey. FM. Ye gina mfimfin pesa sundwe ye dey eba wo wo ne mofra ne ntem. The American nyina kwati ne say, ye ntwe ne nyina isutia. Last year. And I'm a bapen no. Okun say we hu papa wo no a onye ne ho ade. Sa ta na me kanu raka. The Friday me free akwa akra. Onnom so mba kumase. Okay. Me free akwa akra. Every Friday no point. Sunday after church in Ishia. Me ko omam 6 million. Omo kota bi edi mani kama. Me nana no me bapen no. Okay. Grandpa me no kola no. Ba moja de mood. Grandpa to ye wie no omam 6 million me chiro me nsa okosi ne so no. Me man 2 million 4 million dey there e fa ka buy. Okay. That's ho dey sada montamu ye. Right. Dey nti na ususu se nkura ne se omunnim. E wono me nti ase. Excuse me. Excuse you. Nti onu achi no. Last year. Excuse me, me so ka dey. What's you? Okay, but onu achi no. Last year June Father's Day no. Me ba no asa send me 1 million something to moto no. Me nwe mfi asem. Okay. And na me you see me oba me nti no. Ofifia banko. O sato mbado tom slippers mienu. Eto share na circle. And na me dey there every me. Okay. Then me no ka so wuni me. O boss na wuni but na my yo. E dey na see ye just ho no. Bibi hye ho. Na hye tie. Sisi mi bura dem ase no. Se ma beto mpanifo obiri. Bakasa ti obi da. Debi. The father people we be anka papa enkasa menya kwala me manemo papa mo chi kwan saa ne odo na befie e just na me ka kire o mi di wata so aye dai asem ne mo awremo na no amene se mi di nkwa me di ono atendi nkala 7 periods am abo dam wo se nya oni kan na di o matem wo se ugum kakra bi a na ono omoko maame no o kenya so asem so aton sa wan si am Baso won watena paint bia woni me ntra no me num nsa ntede na obenum nsan se de me ba ye nyina ante me last word am de ba ha ne say se nkola so muni me dia me so muni mo end of this month me se me won ba to part ma me di makopem ba kira kwai e hono na won se wo kan ne say nso a dada wo kan ne say a se nkodai wonu mu gunsu gunkra ye bebisa wo omu frame a me ye nipa mo abadaye no me kasa so man frame go say end of this month dia me se makopem ba kira papa nya bon nya mo hono be ye dey me Mama tiwo nana hima papa ye mfa ne sese me fro waje so papa o cha me kofie me hia hwe wonto atare wa me hye wonto nso wa me nom wonya nsi me niama yeah e bia da good morning da want to say fine na me fro that old battle blacklist dia that means won me do akoma m sofo no from and every year so me papa number o lo ko do ni papa ni eni no anye e papa no Meba producer wadaruma nanka ye ka asem no fichire na ye mfa mabedwem nanso ba bia dru no de gisi etesem na ye tem mofra no so anu kasa na wo ye dansefo na me so ye dansefo say ampa enkoda no akasa na eja wo ko bra behwe ne ma na wo ba ye wo se de on kai kakra me so ho me eja nya adwen kakra ne say sukuu samono ne mofra ne ho kaka ne no mi bisa e wentimi ankyere me mu yie e basa na ya kwete se ma me na se ma wo kan se wanhwe nkoda na ewu mu na mama dada wada rumo me no na wo pacho na betu kwan ba me ja o mi dem na o de kola na akwakurase abekurase esu ni ho onu achi ma fa nkola akọ mama odu ba ku to sunu so what am I could bring about for my baby? What am I calling about? I copy calling the chair, who penny no bema no call or the kitchen or from my main chain. Oba the hen a dear queer man. Oba penny. Oba penny. No little mammy or woman.
producer my nya no wo phone so as I say offer the oka ene de waka ma me abesi akira aka foforo nti ye momodin say ye betimi anya no wo phone so na waka watu na numutu odwa bia na eye mfikyire nti no woka ne sa the oka ye ne say wo so wonim wo eye wo ni nam kopa me ma sister now you sure say wrong number na de ma ye 0242 94 63 emonsi beba sakwa menu ya friend no pay ye bisa no say woni mpanyini bi e friend ne Mr. Samuel Kofifori was there be I don't care woni amenu na papa no maame no end of this month me come of yes afeni nyina ate na me kola na das eja I don't care eja maame na na hima eja so obobian ma sorry ye was sentiment mo me amani me feel that me nye hwe asanba me ye betimi de dua me fie ye kwa peni ba na me cho wonum de ni tie so ni abada ye se o ko pa me me kira akwan so no mo pa ne me a me so ko pa me kira akwan se me so ma wo ma ba to mpa to ma me di me fo papa na ma me nche ye kro me fa ye ma nche producer wadaroma so me me am ko pa me kira akwan titia obi no wetu my samadwen ekweti wa so se nyem ma no wo mu a ma ko fa me kira akwan na mama me pa sam kra no a mama no be betime in court and ma fa nkala ko mama na wa ko fa nkala so do dom ko di bro nyaba o ko na woni ho wasa fa mama bi no me sa ko ba ya mama tia the last word me sa ko ba ma ko pe akwala echi akwan me ko no akopa hu akwa pani no o me ko na fa na consider ko ma no oyere kasa utie listen to me please listen to me I will listen to you but oyere kasa utie no itie pa utie de okan o se me ma no wo na wa hwe wo mu ho utie ma hwe wo mu a me ne kwa ko ma me no so mu di 1 week and as 1 month akwa o ma ni di aro ma nsha tare me won kwa man to de na mo ni da eno se be ma no a wo wa no kwa wo ba ye na se nka wo de aseda bi bra be ma no listen to sister pacho ma na na humati me ba na me kofa mba peni no school no na me do ko akofa akwanso de ai den ama wo de aba na no mfa kwanso de na me listen to me na me nim bebi owo me chire ma nan na chire me ne kopa college akọ na emu no nti edu nkokọ roman edu nkokọ no na me say o ma me wo say o ma me kun yare dan kokọ roman na say me ntim fa onko abra me hu ma me kun no na akwara no me call hospital ho ye kwa na ma me nko chi say papa say ekua no papa ni o da yare mpa so ekua no papa ni o na me chi aba mu na me kai so bi a o da idie me ntim no uni nkomo nyambo na say yi o be fia ma be dai ma be chi a ya abrusa so see ya ye stand for say pa na me fam vichiri e no frɛ ekua abra ekua akobɔ so da be nko bi o ade o pa fi Nigeria bodo o do ko ji schedule wa ga be search na that's hard time no listen to me please be pa cho nti ono achi no na ko bom papa ma ne ade achi Monday na me papa ko hospital ye ko hospital na be ma na oba no mu ni ho ye sa ko kru na ko to mba no so no mu say ni ho o mu ko ba bi o mu de me second bo na ye de akwakotra eja asem we say no bibi wo mu a be ma ne mpese wo mu a bibi ni mu ka kire ye na ye mhunu ne be na ma masem nya no krepa ko o hu ma say mi ntwa nto da masem nya na me ka che me say end of this month se kwala so nyom papa ne me a wo mi nim se ma wo ma ko mu chi akwan na eje unni ni nso se bia na uba fom ni wonum kasa se wom se bia mususu se manhwemo ana me fema momfa mumfa kwala se cheope bia me fema mo ana me fema momfa won not to blacklist si so mo me nyina me phone so me ba mo from me so me fa what be my mo because as I say yetibi hunu say mame ko ahoma no so akua me no ye nya nkran na wo ko na wo so ukun na wanya no a opese hu opase a me se mada je free akon kran no me ko da ka nko hwe ase a se ma boda unu so afi do wo papa last year how many years me ba yanko ahoma no so na me sanko mame ti wa ho biem na me sa ne se asem we yanya ne ka ma ne twa ne preko ma me mo ha ma akwa baba insurance 4.5 hello mama na pom to say na me do mo pa cha na so yanko pa do mama ye ho
Mama, na wotwe mu ye ba wo nkyɛn ne wo bɛkasa fa wo ma ɛyɛ akuamenu de ɔka wo ne de sɛ ine ya yɛbo a wonom ne agyafori ɛntam asɛm yi ho wodi to mu sɛ bibi ani hɔ woni mmɔfra ne bɛkasa ye wo apanyine no asa ba sɛ wɔfra mmɔfra no ade wonum gyina na wonum gyina ya nkasa nso yɛfra akuamenu anopa bisa no sɛ wonyi mpanyine fori wo so woni mobi a wɔde saa mama ɛde na ɛkɔso yes me fede me mfra omo because nkwala no said omo papa na asem se sa omo asem se me kru wonwa na se wonwo eba papa ntwen a na obi akwala obi be wade no abegye leso ho so anu nye firi akoba abegye leso na nini aketwa no enam no so ma wo sa didi na tam 90 e ma mo frɛ na wo se wonwum no akwala ne fon wa sai nzo frɛ no na woni ni dimbo ana wakati wa say na pato mi nya kitane the phone ne body aton so enti sa oye ni yi a na man afra wato na tije mu da mun kwasi asem ta mun mo ma men kwasi asem to ade mo pɛ na mo yɛ wahu atem didie na tem bia sɛ ne papa ne no mo kasa ne no mo kasa na sɛ ne kunu ne no mo kasa na wo makuma ba fo mo a no mo ne ni efira na odidi wo ma tafo Mama, what do you me pacha wo? DNT na eja wa woni masabio. Sesi akwa kan se bi areho pa, o se sempo man hwe wo mo mpa. Ade na omo block me. Mama ni omo nkasa, na chopa bi wo amemfa ma wo mo. Mama, we bad time. Ekwadai wo mane wo mu. Ade na wo nhwe na asem we. Wo nkama entwa preko. Mama, me dia me se ma bere osie. Asem no ewa himfi, ewa mikro mo himfi. Yakwatena som prensa papa we ya me anya atemi enti mi se mi wa se bia me ka me no anya botena ka se meje mama na ka meje mama na himfie wa na mo pesa mo ka asem no wa ma wo man ka de snap e ko se omu kroma hene enim se ni kroma hene Manti wa jina so ma me ba ebuso se no paso satana mo tese ma me we o ma me awu wose wa mpeni ama wo no ma asem no me koye no ma bodwa ne edwa kete pala hwa fo nyina atim mi ko ese pe eduada ye come mame we ne ko le me da ye mo ya ko nwan tran so ene ja ye ko bon san we na mame we ene ne mame we me yere ne me mame be chi ame ho na me ne second wife ye sa ba kumase it's Sunday nwumre na ohine no oyin pa bo ahye na kwala ba ko ye ne nya ti akra eja wo kire mu ebe wa mpese mu se adan na wan pene am mama bi ko mo bo jacket se ma wo asem no wo himfie ya kwatna ajuada ye ko ye o me da ko se da nwuma ne efrem man dem sa ko amania one ne ba ye kura o ma ne beja no kura ka tide no se onim se na asem ne ti anga wa ma ho no abet na wo ye na no ko na enin be yesi mi na me ba be yesi na msa ko sha me nko me ba manti wa nyabotre ye krom kakra na opanyini ne ka asem bi wa ha style na wo ye no Branch 104.5 on Facebook behwa de opanyi say why na be ye say na hwa be ye say aha Kofi Ejei e sorry kan say Kofi Ejei ne ye hwane a na no amede nsa kwesi ni so no na me pa me mechi akwan no okay say bushon we kwase no de mfa so no it's Saturday na ye ko mame nye fa na kan we na Kofi Ejei ye fa na Kofi Ejei yo di ye ko ye no ye ko ye me da ko se le nwure no frame say kwala no be so bia ko be bia ye da ofri ba ye eneja adwala no pamne mere san ko ye me ba penny no kuta phone e fresh and card police force say me say ye me don meche me e ba penny no na so nya sam de ko ye what say why na be gina wo nche ho na me pa the first born no Kofi Ejei ni say o ma le go no fa o ko e busuafo no na me ba penny no e so ba ye no ye si na gato no sam be ye si na me ka chem yiri se akosu asori me nko na ojankora ne ho omo nkwala se metuma peja nkwala yi mem kutaka de ko ebintimi ense kwala no aja wo de tena se mindim nkwala no nkota aja tena se mamti wa mami opanyini se ekwan a na Kofi Ejei ka se oba ni mabodwa kakraka na ohene ne ka kire ne se wo mane ni e be fa wo mukọ ne manu so yompanyifo sa ahye mu na se no ntimi mtabiri nkura ne fa wo no mma enu nti ne ma ekoba sa ho so ate de waka
na me nya asem no ma Tazama se wo be he de obeye wa himfie ho a ama himfo no pe bu fu ya dey chafoni no ma ye bi obedu bia wo de woka ti wa anti ono ye dey me se wo mre ne ho ase keke mankwala ni ntimi mra ne nche so wo mpesa dia me ni ya asem bia so wa mre ne ho ase na me ni nkwala na nkata mankwala na ma ne nche de fi na ko mu fra be ko amemfa wadaro manya botiro ahobrase no ye dey ahobrase no pese wo mre ne ho ase sei ka nkwala na shem na wo ne kasa na odidi wo matem sanka nkwala no wo ma mpene so a anka me de wo number bre wo ko frɛ wo ko mo mfa me de nkwala number abre ama wo no kasa fine ama pani ama frɛ wo no abankran wo ba ye oye party amount ya kwa 4 million obi be wale na wa be de list wo ho afi de wasa didi na tam no wa you number fi phone so wo say ene wo na wasa aka tia wo mo say o mo you number fi na wo didi na tam akwala 39 years no wo ya akwala mama mamtiwa wadaroma opanyini itu nkra bi na me pese wo to kire wo na wotie eti gina so na wo de ye din na tie no ja de wo ka kire ye no ka kire wo yire dada no ekwetiwa ene Marriage FM 10.5 ene mesi mi nsi hebiu me say ene 60 July 2025 semanti me manen kan se un senso le gu yem na won kwa me hu se na wo se kwala na because no more that we keep a Friday e den kwala na tem so officer o man wo mo a e fin ne e kodo hwe na kwala nyi 1 series 2 series amount na end of this month ma ko pem be kira kwan bye bye mamtiwa what's wokunu na da kan ba ba antempo asi ne ka che no na me de mi kan che no ba jasa sisu mi pese o tifiri wa ho asanu mu o ma pa cha uti ani e wono so no wan frɛ bi mu musa ne ma se mo no ko pɛ no kan mamtiwa nya betre wo de tie de wa kan no ansa wo se want mami ezi so ma pa cha uti hello metie so wo se wa kwetiwa enye onu mi ko bifori na wo nkwala mi enu a minu ni asem na me ga da nyam no na wo madam wo de wa ko firi so wa ma wo kan me be fi jense ga tra se me nyam no na wo mo na dadai da fori ba ha na wotwetwe mu no se ne ma wo no awo mu ko agege so ko bobra na wo de abehwe nkodai nkoda na nyini na enkoda na se ma wo no mo ka kire ne nyina ne se wo mu ni baabia ya ba modin ni batan eye obati wakasai wodi tum so ni mofra no be kasa e wo hawie ya opanyi fori asamba se enkoda no gusu gina de wo no mu gina yeti so frɛ enkoda no a oba panyini no a efe na kuamenu no se me nipa na mu boni din ne kura no mini no yanya mamiti wa ewa homa no so panyifori de nkra bi ma no e na mo de abeti ntitena se na ye ni nkomo no medi e de ohema benewa mamiti wa mane mamiti wa mane wadawruma asamu a opanyini yi kan wose blocking ni ntikura na wona kuma musi wo bepa nkura na chewa won ma blocking no wo be de mpo no akwakopa wo mo che wono de na kuma mu no wo pese nka ye bedi na nim kura mana pa chewa wo bepa chewo nanso blocking no aba mu ni nti wo ma mo 15 days sa wonu ma ama amehwe no a okorere ne ma wo late onko e kwada ho that's it mame saka che nka njere na jawa aka kire no ekweti wati di oja ho se akate no eja ohima me de na nka mimi nso ye mu ye mpanyimfo nyina abegyafo wa ha bibumu papa nso ye mu die dada na nka misusu yo minim se wo bane me madwen kire kakra ne se enfom so no me ma ye bi pei die wo mayi ma ye bi pei papa mde ne ho ahihye me mu a last minute da ye frame me no na ye da wo meti bas me ye frame se wa anye yi ma de na ma prepare wo mitiri mu ne ade nyina no ye de koye yie ebi a wo bia nya ntwe nkola na dwene ma so saa nanso sebi ye se abofra no wo kwa agya na egu ye na so a ye pepa ye ntwa ntwene dada enka brafom na wo de pam mofra no akyewo na asumdwe mra ye ha de asumdwe ne epe
ye ntamgyina for a person ka woni mmofra bi say wo say de wakan wo batan wo so no mfa ho kɔre ma na wo kɔre anu hwɛ ne say wo batan se bi wo dua anu ma wo betimi akokum kɔda anu wato wonu magu san say wonu ma block wo kekenti ana de bi abusuya sa de opanyine ne ho si wo so no msi a mo de azumi papa no na ahomete ya sebia eja sabre no osusu se ya ntasi osusu se mofra ne ya yi ne mu se de okan de awerhu om ne se wose mfie no amedi no do so chen de wo machi enti akua manu dada ye pese nka wo de asem a wo ka ye fidie su de nka twesan na nka dan asem no ka no de ede na ye nsan ko mofra ne chen bi mu wai wadaruma ma kuma mrafom na nka twe asem no san na nka tudwa to ama nkoda no se sempo wafom wonum kwa bi so na ama na basa nka wonum nyae manenka dada mensu ensu dada mensu ensu dada yitishu ne bi na wo de fa pepa wani mame ensu bema ensu ma ya chede yankopon de wonum ache yen wahu eti dada wadaroma wadi ka sinupi se enkoda no de obepa wo mo che waka ne be mpre no se obepa wo mo che na mu blocking no aya blocking no eno na ye ne ya ye enkoda ne pese o mbeti na no ansem bia biem eti ye de ye platform yi ye dwumadie yi mawo dada so nkrama wo mai na nka wo de fadwato famframemu ma wo no na adwobre emra ye bi kan de wo kaye no ya ha de ntimi nya wo ma wo nko so ko hwe ma twesan ma why Nanaima papa service and previous adom na me edusi nya adom a ki yenusi sa tamana otunu ko ne eje usumu ho nyina ana minamfo no wo yo je na me ba ha okay nyame nka mo ho mama mkwa tenten hode wo amen if in the 16th because the end of this month kola no me mfre wo mo dada de ugina na ugina uno mo nkasa this 1st August ma ache nyam de ache me no me papa ne maame nto mo ntwene me papa de me maame ma me papa se me papa ntoma se da dada de ugina fa me ma nche no kure ba de ugina na ugina maame ni gina so se oye me ba ho ade besa ha ne ha ya mo ntima kan che me ekutam kota 135 me papa ne maame yemu ma na se me mani ni media e wo de waka chen kala ni mo die 1st August se maintain kwala no ho asem that sense oh yes that good morning me here hwemfi o mo nchen ti de ugina na ugina bi dia to ese muso me ja bibia ma mo no mo nkasa yo 29th this month let's mother general ba so mo ja to some pan me dia me ja to some man but some jam na so dia me chere some nam dom be wiase abusia asemi me ma ya fo kra emmemu na baby opanyini no e de akonkon no ye de ye ya sumdwe efo nti ye pa sumdwe ye ne obaako no a ye nyanya no ne nkasa ye no nso ebe kasa ni nya edin eti ye ne ono nso be kasa na ye di eje ye nim ne ya sere se bani bi mfunso bi mpo na aba wonu me mofra wonu mu mfa nche na sumdwe emra abusia wiase ehu paa o nsensem sisi so bin kana asem nkyrewa unnim ne ekoso e wona brabo se ma wo me ba na metu kwan ko ba ya amofra ne deny me se omunni me krada omunti me din krada me fra obi amfa abusia wo anka se na obefele moja de moja o moja e de moja na asem bie ni hono ma ya de sekan ena tudwam ya de anu ya na eka sempo se papa yi ayeboni bia wanhyemo wasi gina ye bia moni anje ho a oye mo aja moja edi moja onu a na wo mu sisi akra na eje no kese wanya nu hu se sempo waye bibi de atiamo a obre ne ho ase na wa de wa pamochew ntinka we de nkanu anu no eja no
o so sese mpo waye mu bibia nko o bre ne ho ase no ayde wapamo chew se na be ya munyina mu be ka bom se busua enso mofra yi kese omo nte hye minim se maame no na atutu egu mofra na so mu senso suban kese nia so na ama mofra ne yes sa acho mo papa no odwe ho awon ti ase moja de ye ntitim ukosoro ba fom a o de kochinchin eye den a o papa na untumi nkonkofo obi papa enye o papa na untumi nkonkofo obi maame nso nya o maame obetumi aka se abrante we first no ye mikunu first no ye madamfo enso untumi nka se papa ye okoi first no na ye me papa ana first no ye me maame untumi nka sa oye oden okoso ba fon kra na enna ene agya a omo wo de enfa ho ne bone a wa omaye wo ana se bone a wo wa ye omo obi ntumi nsesa empo ne nyonko se we no anko ankane no na anko ye mibusuani ana se ankane no ye mi sei enti mofra no omo mbro mo ho ase papa no anya no hu se waye mu bone bi mpo a obepa mo chew enti munya bibia ma ne nka na montwe mo ho ben mo papa ose wono kra tese ne wura ho ni sua mene no enye se ho eye bedwemu ani amasan nyina ehye na papa enko besu otumu se ne amofra ne ye no ehye no eha no obra oti yaw so no ankasa ni jemu ebam emampo eno mu ye ni sei timi da futu a me de be ma amofra na ne se sempo papa na ye mu bibia omo fa nche no na mo nche omo mbata ne ho na moja de ye tim oye den a oye moja enti omo fa papa na mfom so amaye waye nyina efa nche no na mo nche omo mbata no na omo nyina fa ni je entina na sumdwe entina oman Ghana na entina abusuanim abusia ma refi sa wadwen hira kakra wo e de fast story we hu no obe drop e wo comment section hono mo aha ye emergencyghanamovementtv medin so e na akosua adepa e ma refi sa obe like no wa share no wa subscribe e de amame da sene so ye besan so e share bi makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.